I dok diplomantima Islamske pedagoške akademije i medresa u BiH osigurava stalna radna mjesta u sarajevskim vrtićima na predmetu vjeronauka za najmlađe, a bošnjačke tajkune reketari, Reisul Ulema Mustafa Efendija Cerić preko podobnih medija svako malo podijeli poneku državničku lekciju i neselektivno prekori nepodobne novinare koje čak proglašava i neprijateljima islama, pretvarajući svakog od nas koji ne misli kao on, koji ne govori kao on, koji ne piše kao on, u pokretne mete. U jednom takvom TV nastupu u kojem nam je Reis Cerić, koristeći retoriku sovjetskih komesara, održao predavanje o svemu i svačemu, bivši Udbin car dotakao se i kardinala Vinka Puljića, kojim je čestitao početak radova na izgradnji navodnog rezidencijalnog sjedišta Katoličke crkve u Sarajevskoj općini Stari grad, koja bi se, prema Reisovim tvrdnjama, trebala prostirati na 5000 kvadratnih metara. Ova Reisova čestitka, koju je u pomenutom TV nastupu sa neskrivenim cinizmom ponovio najmanje 4 puta, apsolutno ne bi bila sporna, samo kad se ne bi radilo o teškoj neistini, koju je car hladno izgovorio pred TV auditorijom. Tu na Kovačima, to se digla strašna frka oko toga, i medijska, ljudi su podijeljeni, i političari su podijeljeni oko te zgrade. Da čujemo, možda prvi put ovako, koji su vaši argumenti da ta zgrada bude izgrađena? Prvo, želim da... Znate šta je tu priča? To je priča tumačenja da vi tu zgradu pravite sebi. Prvo, ja želim da iskoristim ovu priliku da pohvalim općinu Stari grad, što je ovih dana u rekordnom roku osigurala sve uvjete da vrbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić gradi svoju rezidenciju od 5000 kvadratnih metara ovdje u centru Sarajeva. To me jako raduje. Čestitam kardinalu Puljiću što će imati rezidenciju sa 3 etaže i naravno još stvari koje su potrebne za njegovu rezidenciju i za njegovo svećenstvo. Također želim da pohvalim kantonalnu vladu koja je još 1996. godine, dok je bio Mustafa Muezinović i Haračić, čini mi se, guverner kantona, oni su dali za obnovu rezidencije mitropolita Dabrobosanskog u Sarajevu, koji je došao iz Zadra, kojeg smo mi primili ovdje u islamskoj zajednici i dočekali ga, da bilo nam drago što se vratio u Sarajevo, dali su $500.000 maraka za obnovu njegove rezidencije. Bilo bi dobro da odete pogledati tu rezidenciju i naravno da odete na prijem da vidite kako to izgleda. Pazite nešto, koja sjedište, dozvolite, na Kovačima gradi se voljom privrednika, muslimana koji žele da islamska zajednica u ovome vremenu dobije adekvatnu prezentaciju ili reprezentaciju u prostoru od 3600 kvadratnih metara. Nije 5000 kvadratnih metara, nego 3600 kvadratnih metara. Koliko se prostor, dakle, prije svega da kažemo da se ne gradi rezidencija Katoličke crkve. Ne, to se ne radi rezidencija. Koliko je to kvadrata? To je 20 apartmana za bolesni svećenike. Koliko je ukupno kvadrata? Je li 5000 kvadrata? To je ispod toga 20 apartmana, postoji jedan prostor koji je parkiralište i poslovni prostor koji nije za ordinarijat, nego za redovne tekuće poslove. I međutim, baš precizno kolika je kvadratura ne bi smio na pamet reći. U vašoj izjavi za internet portal Sve vijesti BA stoji da je 471 kvadratni metar. To je možda pogrešno shvaćeno. 471 kvadratni metar je kuće koje smo do tog gradilišta kupili, koja sada služi za stanovanje radnika i koja će možda jednog dana biti rezidencija. Sada je to kuća stara u kojoj je nekad se rodio Prelog, Nobelovac, i to je po svim zakonima zaštićena, ne može se ni proširivati, ni ona ima 470
1 kvadratni metar, u podrumu je preko 100 metara kvadratni, to znači stanarskoga mjesta ima 300 i još nešto kvadrata. To bi bila moja rezidencija. 15 puta manje nego što je rekao. Dakle, to bi bila rezidencija koja uopće, kako smo došli do toga? Mi imamo neko zemljište, projekt smo vidjeli da građevinski je teško održivo tu zemljište, pa smo ga prodali, tu kuću kupili. Kako je moguće, kardinale, da recimo u televizijskom nastupu vjerski lider, vaš kolega iz Međureligijskog vijeća, kaže, evo, najblaže rečeno, neistinu u vezi sa gradnjom rezidencije? Meni je žao što se on tim putem brani. On je trebao svojima ljudima reći svoju istinu, a ne provocirajući mene ni mitropolitu. To bi bilo korektno među komšijskim odnosima, da on svojim ljudima rekne ono što treba opravdati, a ne pravdati se s nama. Meni je to jako žao, jer prvo da je sve istina to što je rekao. Nije red na taj način se pravdati. Dakle, vi to dovodite u vezu sa izgradnjom rezidencije Reisul Uleme, oko koje je bilo puno guže, rekao bih. Pa ja upravo radi toga, ako on treba nešto svojim ljudima objasniti, ne mora objašnjavati tako da nas proziva. Kako je moguće da vjerski lideri tako nastupaju? Pa meni je žao. Nama je ovdje zajedno surađivati i graditi put dijaloga i suradnje, i mi smo se dogovorili da u medijima nećemo jedan drugoga napadati, nego ćemo sve naše nejasnoće rješavati u instituciji Međureligijskog vijeća. Mene je žao što sad ja moram govoriti nešto o njemu. Ja to trebam govoriti o sebi i o svojim vjernicima, a ako je negdje nepravda, onda sam dužan reći, bez obzira radilo se to o katolicima, muslimanima, pravoslavnima. Kako bi bilo sada lijepo da se mi sad sastanemo kao vjerski lideri, da pošaljemo poruku mira u vezi problema Izraela i Gaze i Palestinaca. To je naš zadatak. Borba za ljudska prava, a ne na ovaj način reagirati. Da li ste kontaktirali sa Reisom Cerićem nakon ovog njegovog posljednjeg TV nastupa? Pa nisam ni jednostavno čekam trenutak da mi na Međureligijskom vijeću o tome porazgovorimo. Dakle, prva sjednica Međureligijskog vijeća bi mogla biti... Svakako bi jedna od tih tema trebala biti i to. Kardinale Puljić, hvala vam što ste govorili za 60 minuta. Pa evo, ja isto vama zahvaljujem. Volio bi da isto druge probleme naše koje mi doživljavamo, baš kad je u pitanju traženja dozvola, da tu bude bez diskriminacije. Mislim, ako sad moram govoriti, gospodin Reis, god zaželi praviti sami, on dobije dozvolu. A ja već 9 godina čekam dozvolu za Grbavicu i još ne mogu dobiti. Dakle, smatrate da su na neki način katolička crkva da je diskriminirana? To je diskriminirano, to je očito. Mene je žao, ja ne krivim nekoga, možda čak negdje i administrativni propust, ma nije mi baš lako povjerovati nakon 9 godina da je to administrativni propust. Teško se može raditi administrativno. Da, zaista, to je žalosno, posebno što se radi u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. I to u mom gradu kojem sam ja toliko proveo i u ratu i posle rata. Svakako ovo je tema o kojoj ćemo mi u 60 minuta posebnu pažnju posvetiti. Još jednom vam se zahvaljujem i želim vam sve najbolje. Hvala lijepo. Bio je to razgovor sa kardinalom Vinkom Puljićem u povodu javno izgovorene laži Reisul Uleme Mustafe Efendije Cerića. Nakon svega možemo samo zamisliti šta i o čemu Reis Cerić priča kada nema uključenih kamera i kada nema svjedoka za provjeru njegovih tvrdnji. Laži i spletke su očigledno temelji političkog djelovanja